Siyahlangana futhi ngikushona kwelanga isikhathi u6 o'clock ngisebandleni lami ngithandaza ngisayona ePethetief eMpumalanga. Yonke inkonzo zimukelekile lapha ekhaya. Ningamangala ngibona ngidlala ama-drums, ngoma zakashembe zayoni. Ngizithi wonke umuntu athi vele a-comfortable. Nokuthi kufanele mhlawumbe lesithunywa sishaya sigubhu mhlawumbe lidlozi yonke into la ekhaya ikhululekile. So umukelo khona ekhaya. Ngibeke nayo imali nami encane phambi kwami. uNkulunkulu angiphawule lawo ma-20 rand, 200 rand, 50 rand i-right. Ngikhansini ekhanda elimhlophe ngihlele ngicela njalo ngempepho sibe khona okuncane hlele khona endlini kusiza ingane endlini ngalambi noma ke endlini mina ngingalambi nje into nesithunywa onamandla bona ngathi ngiyagezeka nami ngiyathandeka ukuthi imali ingithande sila ethaneni futhi ngiphinde ngibonge nalabo abathi babongele umuntu odlale iHollywood wawina 43,000 ngiyambongela kakhulu bafike benginize zona ngithe nje akahamba udlala into ezawulunga vele kwalunga mbole khona ukuthi uzawubonga umuntu obonga ngoba mina ngiyamthanda kakhulu lamandla enginawo angakho boss mina kusimo namandla uNkulunkulu nabangekho emhlabeni ibona abangiphamela ukuthi ngisize nginikhulekele kwenzakala ini uma umuntu wesifazane angaba nemali kanti ngoba abantu behlisa bakhala ukuthi umuntu wesimame umuntu onemali ngiyamsaba umuntu onemali ngiyamsaba sho ukuthi bese kwenzakala ini okay ake sibeke kanje ngibona kwami umuntu wesilisa nomuntu wesifazane bafanana but akukhulu umuntu wesilisa umuntu wesilisa angaba nemali uganwa kakhulu angacedi angafuni ukuboniseka ukuthi yami le mali umuntu wesimame onemali akancane inkinga yakhe ngathi lokho okwenzakala okwenza i-relationship agcine amosheka wena ngibole khona kha ngiyazi na ukuthi kukhona inkinga obhenayo njengamanje njengoba ngikhuluma nawe njengamanje omunye umuntu uthi angaba nemali afuna ukuncengwa njalo noma kena sidingo ngani uyaduba udube nento engakhulumi because uyazi uyonemali ufuna ancengwe so ngibole khona kha mazame ukuthi into esinayo masikaze sizoyishiya emhlabeni siphiwe kuNkulunkulu la emhlabeni ngesihambe nayo so masibe nobuntu noma imali unayo mali umuntu wakho omthandako noma abantu phela ubazi uyithobe kubona ma i-girlfriend yami ngiyithanda kakhulu nginephutha kuyo mina nginemoto ngime kahle everything khayithi ku-rich but mangirong kuye cha ngane abantu ngicela ukuxolisa kube nephutha hayi ukuthi mina ngincenge mina ngashela omunye umuntu bane abantu abathanda mina and uthatha kubuhlungu lo thando lona wesifazane likhona kuye mina ngiwesilisa nje ngidlala ngaye nje lo thando njengoba likhona kuye uyalimala or mina ngiwesifazane kulo wesilisa uthando lukhona kimi newesimame belikhona but ukuthi nginemali vele ngifuna incengwa njalo ingawugcina abantu batibulela ngayo le mbukelo khona ekhaya so ngithi kini ke ngane zakwethu masithandisane simnxusa uNkulunkulu sibancenge nabakithi angasekho emhlabeni vele kuyiqiniso lokho kwenzakala ini kane singaba nale mali yini bese iyashintsha umuntu angaba nemali so wabukela phansi abanye abantu mina ngiyazi ngisuka khona noma ngaphatha imillion ngifisa ukuthi uNkulunkulu angisize abantu ngibahloniphe abantu ngibazi noma ngaba hlobo luni lwemoto ngingabadeleli futhi abantu but bantu bangaphoqa lo mfo uyagezeka lo osho zakhe zemsebenzela into yakhe emsebenzela inhlanhla zakhe ziyaphumela mayigezeka imali ikhona futhi uyabona ukuthi iyaphumela but abantu engababukeli phansi yini eyenza ukuthi umuntu angaba nemali bese uyashintsha umuntu wesimame noma uthola imali engakanani umuntu wesilisa uhlezi ayinhloko kuwena umuntu wesilisa nothi unemali umuntu wesimame menza abe yiqueen kuwena kunabantu abesilisa abanemali abakhona kunabantu besimame ngendlela efanele abese umuntu ukugibela enhloko nothi uyamhlonipha makungasukwenzenga lokho owesifazane akukhona ukuthatha umuntu wesilisa phansi amthengele amthengele everything athi angaba lapho wesilisa abese yashintsha so lokho wabukela bakhona emakhaya kuyingozi kuyosifaka einkingeni masimazi uNkulunkulu sazane funa nathi sihloniphane lokho mina ngicela kubunina ezingumprofeti lemthanazi nginikhulekela nginithandazela but namhlanje sihlona ingqeso isi1 yini eyenza ukuthi umuntu angaba nemali bese uyashintsha kwenziwa yini lokho yini eyenza ukuthi singahloniphani uma uyehlisa nemali or abe nemali besimame bakhala abantu besilisa bathi bona yini masenisebenza umuntu ufaka dibana nawe mhlawumbe ngebekise ecamereni inkonzo phela hayi mina ngikhathele hayi mina ngiyavilapha agcina phuma uganga ngaphandle abe nezifo bese kwenzeka inkingi uyabona mama sakhaya ezingilambile ukudla hayi mina ngikhathele ngibuye emsebenzini bakhala lo bantu besifazana abantu besilisa ekhathini esiningi bathi kwente kanjalo nani abantu besilisa bakhala abantu besimame bathi ngaba nemali anibambeke anikhuzeke uthi yamphela le mali mayengafuna kike baningi abantu besimame abadinga umendo yini singahloniphani kanti yini singabambisana nakho kunye sengigcina uma unemali akusho ukuthi nabe ukwatile ungayithengi gross ekhaya ungamphi umuntu wesimame uthanda nayo imali muphe phansi wena ngihlukane just siwena ixabene yini enza ukuthi ekhayeni nangabe futhi nomuntu wesimame ngiyabhekisa ke njalo phela kwenyanga la khaya ngithenga igross
uthenga ukudla mhlawumbe ukwatile wena usayithenga igrocery lakhaya kuyinto akusikahle lokho lesimama uyamazi uyama-period per month kufanele umthengele insipho umthengele into zokugeza mhlawumbe nixabele ngento nje encane hayi ukuthi ngithola jola hayi ukuthi uthola ujola just mhlawumbe iphuza nje elincane usayifaka imali yokuthi akwazi ukuthenga into zokugeza kanti le mali yenzani le mali futhi amagama siyathengana ngale mali mbukelo khona ekhaya biza umuntu yazi ukuthi nokuthi ngicela masizama ukuthi masithandane noma kuthiwa nginesithembu noma kuthiwa ngiyintombi zami ezingakhi noma kuthiwa ngisaka lotshola ngashadwa ngenziwa next uma into ungayithandi azizameni ukuthi into siyikhulumeni because lento le masivayela ngaphakathi ngiyo ekugcina yenza ukuthi sigcine si-end up kabi ngezinto ezenzeka kuphi emhlabeni bese sibulalana kese kwenzeka lona lokho bese yikhunga umuntu asizameni but akusikho lula I know ngoba usuke unalenye ipain isilawo simama khona kwenzele kuwe no zama ukuthi sizokhulumisa into echaza yazini mina ngikuva kahle yazi nephunga nje onalo elinginukela kabi so ngathi nje ungakuyilungisa kubantu besintu yabo umuntu wakho umchazele mama kithi ayikhona ngiva nje sangiphraise mangibuka ake siye kumuntu ngoba ngiyakuthanda angifuni ukuhamba ngiqoqoma mhlawumbe kungathuke kuliwa ngisho ukuthi yenzani njalo but nje sengibuka the way kwenza ngakhona and I know now mbukelo khona ekhaya ikhona inkinga obhena ekhaya njengamanje ongazi ukuthi uzolungisa kanjani njengomprofeti uDlamini Mthandazi ngithi kuwe kufanele ikhandlela emhlophe uma ukude ngiyahlola 250 mbukelo khona ekhaya nebandla ngisayona umthandazi suke inkonzo yakhazi ngokulekile izangoma inyanga abathandazi bamukelekile ushembe uthi vele ufree ngoba mina anginalo ibandla likaNkulunkulu umoya ongcwele inkosi amakhosi Jehova Madam Khusathe ngombukelo khona ekhaya esekukhulumile ngiyazi kukhona umoya ongcwele athinteka kubona inkosi namandla esamazulwini futhi uzothobeka abese uyaphilisa uNkulunkulu aphakade ayibone aphumelela ngoba sozwe amazwi aphuma kumprofeti Dlamini Mthandazi epetitive imphumana inkosi amakhosi amandla omphana ngongcwele ayodonsa abantu baqwalile libandla engikhoza kulo bonke uNkulunkulu aphakade baqwalile uNkulunkulu amandla baphiliswe babone imphumela bayiphambili nami bese ngiphakamiswa ngibeka kwenye level inkosi kubusise Jehova namandla wonke umuntu okhona ekhaya ngicabusise kanje manje egameni likaJesu phakathi amen mbukelo khona ekhaya busiseka egama likaJesu into zakho zihambe kahle ngiyakuthanda uyiphathe kahle ngawungidinga ngayipetitive mbukelo okhona ekhaya zikhona iwasho akhona amanzi ngiyafaka nepophomeni mbukelo khona ekhaya ngemali yakho nje encane osukunayo ngiyachitha ekhaya imali engaka ukuthi ngikusize umsebenzi wami ngikuthengisa but isiphuzo kubonakala ukuthi siyangibhadala ngiba ngimuntu ongasebenzi besho zami abantu bayithenga mangubiza imali ngisuke ngakulahle futhi ngisuke ngakubulala ngisuke ngafumba lijinga but ukuthi ngaphiwa ukuthi amandla enginawo yamlale ngidlile ngulala kunemoto ngulala ngikhona kondla abazali bami inkosi ibusise mbukelo khona ekhaya ngiyakuthanda kakhulu ngokuyithoba nje okukhulu ngiyanithemba ngicela nichubeke nibe ngabalandeli bami awungifisa ukubona bathi Dlamini